U trenutku kada je sve stalo, kada su milioni gledali u jednu tačku i kada je cijela država čekala ishod. Jedan 18-godišnjak je ostao potpuno miran. Kerim Alajbegović nije samo asistirao Džeki, nije samo pogodio penal protiv Velsa i nije samo pogodio penal u finalu protiv Italije. On je donio masovne odluke koje su odvele Bosnu i Hercegovinu na svjetsko prvenstvo 2026. godine. On je donio živost u igru kada je ušao. Ali ono što ovu priču čini još zanimljivijom nije samo taj trenutak, nego sve ono što je moralo da se desi prije njega. Jer iza tog jednog udarca stoje godine rada, odluke koje nisu bile lake i put koji gotovo niko nije vidio. Svaka velika priča počinje tiho. Kerim Alajbegović rođen je 21. septembra 2007. godine u Kelnu, grad fudbala, ali i mjesto gdje hiljade djece pokušavaju ostvariti isti san. Na prvi pogled ništa ne odskače, nema viralnih snimaka, nema medijske pažnje, nema naslova, samo dječak i lopta. Ali već tada, prema dostupnim informacijama iz omladinskih sistema, postojalo je nešto što treneri nisu mogli ignorisati. Njegova igra nije bila samo brza, bila je inteligentna. Uvijek korak ispred, uvijek rješenje više i upravo zbog toga dolazi prvi veliki korak. Bayer Leverkusen, mjesto gdje se talenat testira. Godina je 2021. Kerim prelazi u akademiju Bayera Leverkusena i tu se stvari mijenjaju. Jer Leverkusen nije običan klub, to je sistem gdje talenat nije dovoljan, moraš ga dokazati svaki dan i mnogi tu stanu, ali ne i on. Naprotiv, Kerim ubrzo postaje jedan od ključnih igrača svoje generacije, kapiten U17 ekipe, vođa na terenu. Ali ono što posebno privlači pažnju jeste njegova svestranost. Može igrati s obje noge, može probiti po krilu, može kreirati, može završiti akciju. I tada počinju prve ozbiljne procjene. Ovo je igrač za veliki nivo, ali dolazi pitanje, zašto onda odlazak? Odluka koja je promijenila sve. Umjesto da ostane i čeka šansu u Bundesligi, Kerim donosi odluku koja na prvi pogled djeluje rizično. Transfer u Red Bull Salzburg. Za mnoge korak unazad, za njega prilika. Jer Salzburg ima reputaciju, to je klub koji ne obećava, nego daje minute. I upravo to je bilo ključno. Jer u tom trenutku Kerimu nije trebalo ime kluba. Trebala mu je prilika da igra i čim je dobio tu priliku, iskoristio je. Eksplozija u Salzburgu. Debi u kvalifikacijama za Ligu prvaka. 17 godina. Bez straha, bez kalkulacije, samo igra. A onda gol u kupu, pa gol u ligi, pa asistencije, pa konstantnost. U vrlo kratkom periodu Kerim postaje jedan od najefikasnijih mladih igrača u timu. I tu dolazi ključna stvar. Nije bio samo talent, bio je rješenje. I protivnici su to počeli primjećivati. Brži, da. Tehnički jači, da. Ali ono što ga izdvaja, donošenje odluka pod pritiskom. I upravo to će kasnije biti presudno. Kerim je rođen u Njemačkoj. Mogao je igrati za jednu najjačih reprezentacija svijeta. Ali on bira Bosnu i Hercegovinu. Zašto? Prema javnim izjavama i dostupnim informacijama, razlog nije bio fudbalski, bio je ličan, porodica, porijeklo, identitet. I ta odluka mijenja sve, jer sada više nije samo mladi igrač u usponu, nego nada jedne reprezentacije. Debi koji šalje poruku. Septembar 2025. godina. Prvi nastup za seniorsku reprezentaciju protiv San Marina i opet ista priča, debi i odmah gol. Postaje najmlađi strijelac u historiji reprezentacije.
Ali važnije od toga, šalje poruku, spreman sam. I tada počinju očekivanja, ali i pritisak. I sada dolazimo do najvažnijeg dijela. Cardiff, trenutak kada sve visi o koncu. Polufinale baraža. Wales vodi sa 1:0. Vrijeme ističe, napetost raste, publika glasna, teren težak, sve ide protiv Bosne i Hercegovine. I tada selektor donosi odluku. Uvodi Kerima Alajbegovića, 18 godina, bez velikog iskustva, ali sa nečim što se ne može naučiti, osjećajem za trenutak. I onda, 86. minuta, korner, lopta ide u 16-terac, Edin Džeko, pogodak, 1:1. I odjednom sve je moguće, ali drama tek počinje. Penali koji odlučuju sudbinu. Produžeci prolaze, nema pobjednika, sve se svodi na penale. I sada dolazimo do psihološkog momenta. Ko preuzima odgovornost? Ko želi biti taj koji odlučuje? I upravo tu se razlikuju dobri od posebnih. Kerim ne čeka, Kerim ne bježi. Kerim izlazi, uzima loptu, postavlja je, gleda golmana i pogađa. Bez drame, bez nesigurnosti. Bosna i Hercegovina prolazi dalje, ali ono što slijedi je još veće. Finale protiv Italije, zenica puna, atmosfera kakva se rijetko viđa. Protivnik Italija, jedna od najboljih reprezentacija svijeta. Utakmica tvrda, rezultat 1:1 i ponovo penali. I ponovo sličan scenario. Sve se vraća na jednu tačku. Udarac Kerima Alajbegovića, pogodak. No Kerim ovoga puta nije pucao penal zadnji, nego treći po redu. Ali je omogućio Bajrektaroviću da sa svojim pogodkom odvede Bosnu na svjetsko prvenstvo u Americi. I to se i naravno dogodilo. Reakcije koje govore više od riječi. Nakon utakmice pažnja nije bila usmjerena samo na pobjedu, nego na par imena iz reprezentacije, među kojima je i Kerim Alajbegović. Društvene mreže, mediji, analitičari, svi pokušavaju objasniti ono što se upravo dogodilo. Kako igrač od 18 godina preuzima 2 ključna penala i pretvara ih u pogodak. Prema izvještajima iz medija, njegov nastup je opisan kao izuzetno zreo i neobično smiren za svoje godine. Ali ono što je još zanimljivije, reakcija sa igrača. Iskusniji igrači, uključujući kapitena Edina Džeku, javno iskazuju povjerenje u njega. A to se ne dešava slučajno, to se zaslužuje. Kada se emocije smire, ostaju brojke, a one ne lažu. U Red Bull Salzburgu 36 nastupa, 11 golova, 3 asistencije. Za igrača koji još nije napunio 19 godina, to nije samo dobar učinak, to je signal. Signal da se radi o igraču koji već sada može igrati na visokom nivou. Ali brojke su samo dio te priče, jer ono što se ne vidi u statistici često je najvažnije. Mentalitet koji pravi razliku. Postoji razlika između igrača koji ima talenat i igrača koji zna kada da ga iskoristi. Kerim prema svemu viđenom pripada ovoj drugoj grupi. Ne forsira, ne paniči, ne gubi kontrolu. I to je posebno vidljivo u velikim utakmicama. Jer tada se ne igra samo fudbal, tada se igra i protiv pritiska. I upravo tu mnogi posustanu, ali ne i on. I sada dolazimo do pitanja koje zanima sve. Dan nakon utakmice protiv Walesa, Bayer Leverkusen objavljuje nešto što mijenja njegovu karijeru. Aktivirana je povratna klauzula, vrijednost oko 8 miliona eura, ugovor na 5 godina. Ali zašto baš tada? Da li je to reakcija na jednu utakmicu ili je plan postajao još ranije? Prema dostupnim informacijama, Leverkusen je pratio njegov razvoj cijelo vrijeme. Salzburg je bio korak, Leverkusen sljedeća faza. I to ima smisla, jer sada se vraća kao drugačiji igrač, ne kao talenat, nego neko koji je već dokazao da može odlučiti velike utakmice. Interes velikih klubova. Mediji navode
da su interes za njega pokazali klubovi poput Juventusa, Milana i Bayerna. Ali ono što je zanimljivo nije to što ga žele, nego zašto ga žele. Prema analizama, Kerim ima profil modernog krilnog igrača, brzina, kontrola lopte, igra s obje noge, osjećaj za prostor i što je najvažnije, konkretan učinak. Ali postoji još nešto što se ne može trenirati, taj trenutak, kada utakmica traži igrača i on se pojavi. Neki mediji već ga stavljaju istu rečenicu sa imenima poput Lamine Jamala i Arde Gulera, ali treba biti oprezan, jer svaki igrač ima svoj put i prevelika očekivanja ponekad mogu usporiti razvoj. Ali jedno je sigurno, Kerim je već sada na radaru europskog fudbala i to nije slučajno. Šta ga čeka u Leverkusenu? Povratak u Bayer Leverkusen donosi novi izazov. Konkurencija je jaka, tempo igre je viši, očekivanja veća. Ali sada dolazi ključni trenutak karijere. Može li se izboriti za mjesto prvom timu ili će trebati još vremena? Prema nekim analizama, njegova prednost je upravo ono što treneri traže, direktnost i odlučnost. Ali na ovom nivou svaka greška se vidi i svaki potez se pamti. Za Bosnu i Hercegovinu Kerim predstavlja više od igrača, predstavlja kontinuitet, novu generaciju i nadu da se veliki rezultati mogu ponoviti. Jer kvalifikacije za svjetsko prvenstvo su jedno, ali ono što dolazi na turniru potpuno druga priča. I sada dolazimo do ključnog pitanja. Može li Kerim biti taj igrač i na najvećoj sceni? Priča o Kerimu Alajbegoviću nije završena. Zapravo, tek je počela. Od dječaka iz Kelna do igrača koji odlučuje utakmice pod najvećim pritiskom. Od anonimnosti do centra pažnje. Ali ono što slijedi bit će još važnije, jer pravi test ne dolazi kada se pojaviš, nego kada moraš ostati na tom nivou. Svjetsko prvenstvo, Bayer Leverkusen, velika očekivanja. I sada sve zavisi od jednog pitanja. Može li Kerim Alajbegović postati igrač koji će obilježiti jednu generaciju? Hvala vam na gledanju. Čiju priču iduću bi voljeli čuti? Pišite komentare i vidimo se uskoro. Veliki pozdrav!